maafan dekun darak emihan lobbe rayitun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alwan mi maafan dekun darak number candidate Dr. Muhammad Atif alwan mi darak kematli maafan dekun darak dima fa emihan masatan hallu komataka alwan ki baga ma benuma tawlima tajriba adi hunare boy alwan maafan dekun darak kematli maafan dekun darak rayita dima fa emme bor e masala kam gaba bohiya bai kam masala hallu kurma waragena mi suwal kure waragina siyasi fratakko sababane amilla candidate na kon kamettoe gama kodde beni algonu medannawani amilla candidate na kurebane waragina kandatanga botte mifahar me tarihi membaraka amilla candidate no intihaba kuremat la fahar kivegan to miha gina ladakan amilla candidate no kuremat la gastu kuri ei media dostaka siyasi party takun majlihu ka council ko siyasi party takun majlihu ka ebe from amal kore bi goitta ei raituna qabul kore goitta ka nuative raitu maslahaten hallu kuma balga majlihuga memberun ebe from amilla maslahat hallu kumatta ka tafat kandata kurungen die hadafa wa gaanu tan adum badal ko adum gaanu tan hada gaanu raitu difa wa hagu tan hanikurma masekuri ehemi ma raitu mani siyasi party takun majlis ka council korawa candidate na wa itubar gelli adi siyasi party takbe situbar gelli miha hisaba raitunga visnu diyama raitunga terem baiko raitunga masalatan halukul mattaka minukuti raitu me amilotun kurimatli member ga tereka ayati waran ilmi tawt me tajriba lifahuri adi raitunga itubar lifati bebe from ehme ma majlis hingani adi majlihun raitunna benma kanata koddemeni efada farata raitun majlih badegen misala kannangawa maliya dima fema bar masala bohiya wa ka masala bohiya wahikam masala mi alakad dimawe ngole kamenu midiya salis ahar dos tereka malega rayitun tibi diha fodu kotege tereka mi honga ailata bodu koramu gina ailata diruna difawa tankole ki diha fodu uda tankole etanuge tereka mi honge kudin kewan jeheni etanuge tereka mi honge dustbin bahate jeheni fahana kulen jeheni kakkan jeheni mikos mihengos dirunge emme kandata kuran lifange diha fodu tankole memasala hallu kurmattaka insafir gotega rayituna bohiya wahikama haggo dibidun mattaka majlihun kori evs kamenne misalaka dannawana rais yamen ke sarkar ga warak bodeti biya masruta ke bohiya wahikama rayituna for gotin mattaka hingi namawas kitam baawar flat evnu kam ga yes malega bohiya wahikam emme boda benu ji fati bi mehoti bekama mahrum fa siyasi party ta council kura candidate majlihu gatibi namas me flat tan ekam ke emme haggu wenna for koddi mataka bahi punalane mihak majlistere ganne gaanunen hadane faratenne bohiya wahi kama be gaanunen hade flat tan insaf kama ki ga raitunna den ekama gule gaanunen raitun masdene fast code lewonu ekama be gaanunen raitun masdene hoshemis lewonu ehem bima raitun terama kum yedanu kume raitun hagguga maseke kurma kurimat melani migotum algonwes mi kurimatli maafan dekon daara dimafa emme bor masala bohiya wa ka masala hallu kurma ekama behe vishnu alon ki baga bahuri ekama behe gabil kanun ki baga bahuri alon ki baga bahuri guliga masek kuran himbar bima maafan dekon daara emme haratum n number candidate vote deba ebe from emme hakadam hadu kodde kam yagin kanun daro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh